mātou te mai lo fio le laki. Mātou te talitonu le antua ua pota lau whanau. O le ngata o le tāpua inga i lau fio. Au so mātou whanau manu i lau fio le tai o nei. Mātou te tālo i lau fio le tai o nei. Mafutaina mai le mātou. Au whau le mātou tāpua inga i lau fio. Whamunia le tāpua inga lau whanau le tai o nei. Ono Iesu mātou tālo i nei. Amen. O te fia o mai ani se soa whaitau o le fiong pa ia le tua e tai mua ele tātou tāpo inga le nei sapati o le nei tai au mātango fie o le Sauniga pa ia o le Lauga. Tusi o salamo o se lau lua sifungu le valu o lo ia iso a whaitau tasi o tusinga tāwita o lo whai mai o le manuia o le tangata e matau i le tua. Whamai le whamtalanga le whionga pa ia le tua amu ia i lato uma o e mātatau i a Iova. O e sawa vali i o nala. A wae te ai i me ngalue ai o lima e iante oe le manuia. E iante oe foi le lei. E vea lau a vae pe o le vine fua tele mai i te tonu o lau fale. O lau whanau e pe o tamai olive e vangwanaia le lau ai. Whauta e whapea o na manuia le tangata e matau ia Iova. Amene. La fai to te whaafonga mau tātou whaonolongo ia soa whaitau le whiong pa ia le tua. O lo tau mai ai whamai o le vi inga lea ma le whaaftai o le tangata e matau ia Iova. Mai manatu le ka le sia ma le ainga pele o le tua lo tau sumai ma tala au mai le nei tae au le sapati. E taisi le aunga ma le wha moi o tau finangalo mo tātou loto. Tātou te mai tātou te sula ina le lofa ma le anga le lei o le tua. Tātou te whaafteia le tua i ana whaamnianga le sosia ma le tamau ainga le ola ma le malosi sa whaamnia ma iei le tua i le nawai aso. I outu a ao mo tātou lima. E le ngata i manuia o le tino ai o lawe tu tono o tau whale mauta malawa o tātou ainga e o lawa le tina ma le whanau tusa ma le whaamtalanga le whaisalamu. He mai e pei o le tina o le vine fua tele mai a e pei le whanau onta mai o liwe di tono le lau ai tono le ainga. O manuia i o le tangata e matau le tua amene. Manatu le kale si e whapena langona le nei tae au, tātou te o mai tātou te vivi i ma whaaftai le tua o le tele ma le ano noai o ana whaamdianga o whaamdia mai ai i le nawa yaso tono tātou ainga. A velo le whai mawhonga le tātou tofil nei tae au, ua sui fo i se whainga lau tau sila mai, mātou luma nei ma le tātou tofi whaaptoa, sunga le whai au ia pasta Esera Luteru ma le tātou mission Samoa. O le ua tusi au e le tua e wala mai se au mo lona nuu le nei tae o lona sapati pa ia. Sunga le to ina ia no malo wai moli o mātou luma nei mātou tu nātua le au le wha whilo inga ma le wha tālo whalo ia. Ila inga pele o le tua le nei tae au tā lofa lava. O whalawhatu mwhatalawhatu lo loa le tātou kalesia i ta mā, tina mā tutua, mā lole on sai. Mā lole whaatotoa, taliti ngai whai, mā whitianga le tino mo le soifuanga i mai ma whaita,
ma lor se fua lau lei atu o tō mātua le nei tai au. A inga te tasi ta maam tinale au tal vauta matene se yo yo to walo ma tātou whanau. Silfon whaatala whantu se tasi mwhaina se si mai ma futa mai nei tai au, mai tawat ful nei tai au le su mai stasi tina matua ma sfotu finea nei tai au, whaafula ianti ate o tinale ma ur suafa, whaaftai le tua ya manon taimi, tātou ma futa mtāpua ere nei sa pati. O Failauga te suma iai matala mai au, whaaftai whaamanoa le kalesi sa moi Wellingtone, tātou te vivi ma tāpua iai le tua le nei sa pati. Silfona velo le fai mautou fonga whaafila tātou tofil, tātou Failauga whaapitola ni tai au. Sungal fai whiau ia pasa Esera Luteru nei tai au, o le la awala melo na fina ngalo mo tātou, ia, o le talo le ainga pelo le tua, lau sungal fai whiau, whaamia le tua, is whiau a tāpenaina. E ti mai ma toi whaamalu singa e pe tātou, e le tātou savalinga a mata o le nei tausanga. Tau ne e leanga le leo le tua le tāpo inga lona nuu, au tātou vivi i antu i le tua i lona sāpati pa ia. Whasa lau ono sumal whaalwe ingo le tua la tātou tutulai fantasi, ma tātou whaatele inai pēr le vi ingo le tua le nei tai au. Whasa lau ono sumal whaalwe ingo le tua. mātou ta mai o he langi, ia pa ia lo suafa. Ia vi ia oe lo mātou o tua e whaavavau. O mātou o atu inu mo lau fio, mo lo loko ali e pa ia ma mamanu ni nei tai au.
Mātou te momoli le nganga o le whawhitai, o le vi inga, ma le whaane e tanga I lau whiu. Awa ona o oe lava o le tue au le vi inga, o le tue au le mana, ma le malosi o malava. Wa mātou, wifu atu inu mo lau whiu, awa o lo lofa sa e turi loa ai le malanga lo nu le na vai aso. O fia lava sa mātou I ai, o a foi whainga tā sa whitaia ina mai mātou. Sa e le tu la fo ina mai whanau so se mea. Moni mawina le nei tai au le mawhutanga tō fi le mō. O le vi inga e au na mātou whafo I atu I lau whiu. Awasa e tausi ma whawhanga fo I mātou uma o mātou sao vali ma malanga mai. I le nei vai aso. O le malosi na e foa I lau whanau sa whaatino I nai tiu te mga wea. Whaatai le tua. O le poto ma le atamai o le malamalama o e tuina I o tau whina ngalo mo mātou lotu. O mātou loa ai lo whina ngalo mātou te sao malia. Ma ole nei mawhtanga tō while mo le tua I tono lo malu le nei sapati. Mātou te whawhtai tere la ma le tua. Ta mau ainga sa e whamanuia I o lātou a ao mau mātou lima. Le o mātou vevei ma whawhtai I lau whiu. O a fo iti ngā ma whaingata o whaamai e whepēsia I ma whia ai le toa tele ma le soifua lau whanau. Sa whaamalu lawa o ao. Sa e fua I le malo si ma whaafoisia. O ia mea umale atua, mātou te vivei ma whaafitai ai oe o le atua siri ese lawa, lau whiu. I le nei foi sa pati le atua o mātou au whangai te tono lo mana. Mori mauina ai le alofo lau whiu. Ai maise o lau whaamanianga I lo nuu ma lau whana. E ui lawa ina o mātou langona alo mātou tangata to I lalo I le ana sanga. Whaafitai ai Jesu Keriso lo mātou whao. I le lo whatu no lau whiu. Mātou te talo le tua le nei tai au. Tui nātu le tāpua I ngā lo hui mo lau whiu. Tui nātu lau o ona ua e tuse au I ai e ala me e lo whiu ngā. I e whaamanuia tele le tua I te. Tui nātu le nei tāpua I ngā ia te oe lo mātou tu o mātou o mai man whanau nau. Whaamanuia mai oe lo mātou ta mā. A o mātou whaanongo I au whiu mani nei tai au. Leise tasi o I lifti ngā mani whaingata whea ngai mani whawhitau. Ua na o oe lava mātou te malu ai. Ua na o oe fo I mātou te mapu ai mai whaingata lo lamane. Tui nātu le nei Sauniga I a te oe lona a matanga se ia oe lona whaini. Ia mātou whaia mea u. Ia vi ia ai lau whiu. Whamangalo le I whongalo nu whamone mole le nei tai au. O le mātou te talo lea, e alatu I suafu pa ia o Jesu lo mātou. Amen. Le mai le sunga te akono mo le whama poina o tātou tauranga ma tātou sfurua.
no mai to wa mo ta tu talo le tu o tu la ila o fai nga luenga mo fo ai o lo nu mo te ngatal ni tai o a to ai mo le fa fo ya tu o su ia la o fio a o ma tu talo le tu ia tu na tu fa tasi fo ai lo nu mai ma tu mo lu le fata le ni tai o ne ave ala ma tu fai langa tau langa italia ina la o fio fa mo ia fo ai lo nu fa ai na mo fa mo no la o fio mo la nga luenga ne va ven so o mātou wa ia oe le matai o le ngā ruenga wa ea fio mai. Wha mea mai ono o Yesu. Amen. I le taeo nei e fia lava le anganga e whawhataia le atua. O ni awa noa e le au maua e pei o ni awa noa i le nei fuitai au le sapate le atua e maise le whanau le atua i o lo tā pua ima au auna i le atua le nei fuitua le nei lalolangi ia po le nei fui atu nuu se le kale sei po le rua. A tonu e ini si lātou te silafia ia lo nei tangata. E fo ini si lātou te leo silafia. E fo ini si o te masani. E fo ini si mātou te le masani. Ai talitonu fo ia tai au nei o lo mai moa ma whaafonga mai ia nisi vaenga o le whanau le atua i lungo o tupenga te whailangi. Maua mai fo i tātou tāpua inga litai. Ia, le taimila ve tasi o te whiwhia e tui nā tuail whaatalofa i atu o tau umalawa. Mai se ia le tai auli nei le ma lei fua mai ma ala whai mai whanunga le lei o le kalesia whaatalitali a wale a fia mai o mutai o le atua. O le ngata le kalesia. Ia a o nisi fo i o tātou mālo o mwhai o nā sisi mai. E le māsani o nā tātou māua a mafuta whapene. Ia o sewa noa e tātou te whaptaia i le atua, ma tātou tāpua i le atua. E awe i le atua lona vi inga. A wawa i taitaina mai tātou le nino whanga saunga le mū. Ia ai mai se fo i o le tai au manui o le sāpate o le atua le tai au. Ao se whaafonga mai mua mai o ma paanga. Ia, a tonu fo po whea lawa le tafa le lalulangi o loo. Ma ua mai ai le leipol kalami ma le Sauniga. Tāpua inga i le atua. Fia lawa le anganga i whaatalofa ma whaafeilo i atu i atu tau. I loi, sau se taimi ona. Ona whaamanino ma whaamalamlama ia. Tūlanga o iei ia, malanga mai. Ia, toa i male tātou mawhatanga le fu i sapati. Ua lua newa i aso talu no taunu mai. Ai, sai ele whaamuel malanga mai. O le purpose pul mafuanga mua. O le whaauau mai leo o malolonga po aso malolo o mātou leo whainga ruenga i Samoa. Ia, ma le mafuanga lona lua. O le fia mafuta mai le whanau stasi fo o atali i o lo ngā lue i lei tua le ngā ruenga i Palmerston North. Ia, sa ave lona mamoli mo lona o i lana i kalesia. I kalesia Samoa ia pole la foi tua le ngā ruenga. Ia, o se te mua leo wala tu whairoa i malana i kalesia i Palmerston North. Ia, a o tua Samoa sa
malanga mai e ma ua ia nisi fo io uso au nama ma le tatou galuegi Samoa ia o loo momoli mai foʻi o latou laufaʻaga po fea lava le mea faataʻalolo ia ia fanau a le atua ia ona momoli atu i ai lea o alofaʻaga mai Samoa ia e faapitoa ia alofaʻaga mai se matou ekalesia i le atu a le ipata loo matou galue ai i saleʻaumua ia e maise ia se matou ekalesia i aʻufaga te iloa e lea saiaina i slaitsia no manaʻo e tuʻatu ai luga ia aua ona nei umi ai tatou taimi ia te iloa lea laafaagaso atu i tatou taimi mulimuli ia nai slaitsia pe afai e mafai ai ia o le ekalesia le i aʻufaga ua tusa nei ma le tolu ia tausaga talu ona amatalia le tatou galuega le aʻufaga ua lima ne tausaga talu matou galulue ma saleʻaumua o le mou maisi faamatalaga i niata mo le ekalesia saleʻaumua ia o se ekalesia manuia foi le ekalesia ia o te iloa faia se toʻatele o outou nei na ia matou ekalesia ia a le toʻatele lea lea matou te iai le matou ekalesia i aʻufaga o le fale lanuana na e tu atu ina o se matou fale lotu lana o le fale o siʻaiga lea na matou faaogāina ia salu tou tasilifia i toʻina aʻufaga lana igoa iā popo ia o le atalii o le toʻiga igoa iā papu le sa tu mua le tatou lotu ia ma le to iai se tatou lotu na fia sefulu tausaga o tanu le to iai se tatou lotu na le luʻuna aʻufaga ia na matou filifili loa lea e toe amata ma atinaʻi le galuega le aʻufaga ia ona tupu mai lo lea le galuega lea ua tusa ma le tolu tausaga tolu nei tausaga nei ia tanu matou amata le matou galuega ia te loi se teimi ona toe faasoa atu le faalautele le tulaga le faagaioiga ma le matou galuega o le tausaga lea te atu nei na e se manatu o le ekalesia o le faia se matou falesa ia ona ua vapiapi ma vaiti foʻi se fale lea na matou faagaina tupu a le matou ekalesia ia o le suaina lea o le palapala i le taimina amata iloa lea ona ua manatu o le faatū falesa la fai falesa suga le presidene na faia le sauniga o le ground breaking o le amataga le matou galuega ia e li faavae mata mai loa iā novema le tausaga le te atu nei e li faavae ia matou te lii faaogāina ni masini ma ni ia o le manpower asa matou faaogāina ia faaogā le suō ia faaogā le malosi o talavou ia matou foʻi toʻila matou galulue faatasi ia ma faataoto le faavae o le galuega ia o le galuega foʻi o nga le tamālua e toʻatasi na matou filifilia e latu e faataati atu le ata o le galuega ae galulue a makou e fai le makou galuega volunteer makou e fai le matou galuega ua gai ma ke magagaʻo e auage i alu tele se makou kupe kogia se isi kufuga ia le alala lenā o matou galulue lo matou ia le faaogāina ai le mea le paoa lea matou ia maise ia matou autalavou lai ai e makuā malolosi au kamai ke alu vale le malosi nga le ola kapi ia ai fa alu le malosi e li fa vai ole nga ben ia o le wa te tu o le mato nga le ngai sa o tu langa le no o ia wa alu lunga ia walls wa mona fa ia vai nga ia wa alu lunga le pompi ma vai nga o le nga le ngai fa ia mato pa wal me matu tapale ile tai fuga o le sau fa singa ki kilo mai po sa o me ia ma ko ki fai
overseer ia ma ko nga wenga pa wale meia fa pil mele fa pil mele nga fa kong mai ia ma ai fai ma ko so wale ma mafala nga wenga lai lunga la wale e kali sil ma to nga wenga ole va ya solen ti atune ya ole va ya sona avia i lunga ia le fale lunga umana ave le vivi ma mea uma ave lunga ka riko lunga le ole fa ai o mai loile aso lulu vai aso teatro de vai aso len teatro de wa fale tonu de tap ya le wo ine wo vile tu lo le matunga ngai samo ito inam olarmu fale tonu ia ngal ngai samo vai ko le mi ngoi man ngal wa tela tai me lai mai ala toi matu so tai ngali o lai alu ngal ngai toi lai mai la sulu o le singal ngai fa fa olarmu ku pori o le fa singal ngai mo le anga yo kaure ni ma ko ngi kwa kim pe makangi la angi le fa se yo mai ala na le aso tofi aso forele mana nafi ya sa fa ya so tai la lau po lokal ngal ngal temini a ole ye le ngai le lau ta inga le passion le yo tangata lo la to te fia fai pel ngal o fa ya kule a fa ya ngai ya ko melga a ur kafia pe kimu pe yangal kau o ai fai ngal asawal makangi wo de lefa kasikal kanga kaya mari apa ilungo ngai fai ngal ngai au kafia ngal ai fai mai le to tai an nafia ta oi fiau ngai ni ya o ia ngai ka fau mai nga ma ko le ki ngai ngai ni o fa toina o ke le ka fau o leo ke sau le ke kalo ko ni ka po ai ko mol ko ngal ngai vai fucking ko ngal ngai awal lo ko vai ful ngal ngai fai pe angi mai ala fa fai ngal ya soi ya le to ta ima fai mai to ta fa kai ai manatu e fa tu pu manatu e tupu ai ni va ainga fo e tupu ai ni la ngon lai e lo atu ai tu o le pungi sai lo atu ai ni me fo o fa ku le toina yo focus la tato ole e kale siel tato ngadwa but we can see ole tato te vai le e yai le tu ya tato pe fanga tale tau ke le altu lango ye tato ngadwa focus on that manatule tau nei le matai no stato la ya se fa stato tar fa taile tu ele tai au fu ina ua e au mai ni tai au matu te fa soa i la ufionga wa e ta ua ia matu lo fina ngalo le au na matu mun tai a wale vona ta auto mai lo fina ngalo e ale la tu spaia au leo o matu sauni le tu e talo matu roto mo matu mafu fau mo matu langol au e feta lai mai moi matu fam niel nei maftanga ia matu a tau nu ai se tau nu unga le wa fai ai o matu fai unga ma fai nga fitfli matu te fia tu mau e fatal tai di lo fo fa lu mai fam niel lau fa na uta pua fam niel la to u mala mo e o fai ona mo mai ia le nei porkala ia vele o fam lianga mo i matu tai ole fa tai le tu amen. Ole tu spaia la vai. E masani ono tātou a whaitau. Ai oro iai fo i ni tala ua umana whata oto mai e fo ringa mai o ni tala whawhangongo.
Ai foi whamatalanga le tuspa ia lawa ia. I mea na tutupu, reality, mea na whaatino, ma mea na iai, tangata o le atua. I taimi le lei, ma taimi le lei. E pei o le soifuanga, nei tātou te soifuai, o le soifuanga, ta ua whapeltani e fluctuate, e alulunga alulalo, e le solonga le lei pea taimi uma. Tātou te le tu mau pea ini whaingatā, manu i tau o le olanga le lei. Ai taimi e solonga le lei. O le alala nai, o te fia e whaitau ni tala se lua. O tala i e lua. E o ngā tusa le lei o la tau nunga. Ai ese ia no whanga na whaatino ai. Ai ese whai ta ngata na whai ai. E te maua le Ioane lona mata upu e iwa lona. Hona foi poe fitu o le sifumal tasi. E le tala le nai ta otoa ina. I le vāwenga na whai a Iesu e whaatau le tangata fo i lea whai mai na whanau mai oa. O pōla na vai. Ngā ke le i loa se matango fie le lalolangi nei, because he was born blind. Ngā ke le i loa se mea uma leo langa ngei, taru mai longa kupu mai longa lai, kiki le woa nga makua. Pungi sā lalolangi ngai. A koe whai kau fo i lale tala le i le mātai o lona tau po luas furu, i vaenga muli lava, i le whai po stolu sumal tolu e o le toi whai upu le, o le mata upu lea luas furu o le mātai. O le o iai fo le tala, o le mea lava e tasi na tupu, o ta ngata e te olua, aena o mai le a aile o Ieriko, mai tau mai. Le tala mua le Ioane lo mata upu iwa. O le tangata o le nuu o le atua Jerusalema. O le nuu o Saita. A o i le tusi lea. O le Ioane lo mata upu ilus, o matai o lo mata upu ilus. O lo o iai le tala le na o tangata o le nuu le o Ieriko, o tangata whapaupau. O tangata le italitonu le atua. A o le tangata le i Jerusalema, o le tangata o le atua, o le tangata o lai malama. Nā tei loa le atua. A o le whawhitauri, he was born blind. Ngā pōngi sā, ko le laulangi ma le o langa na sa iai le. Ia le tangata. A o le whamatalanga ngō so e ape o le hal mafuanga ngā le inga tau wasol tangata i e to lua le i Ieriko. Ai whai mai sis whamatalanga. Nā, tau wasol le uli ia. O le o langa whatamala. Ai alu la tātou sa i linga pe whamau ni al whamatalanga lea pe a whai o le soifuanga whatamala, pe a tātou sa i mātili ai i whamatalanga o tangata i ato o lua. O le tangata to o tasi lea. A le tangata lea na sauma Ieriko, na whaatino Iesu, le vāwenga le whaapupula i mata le wali to o lua ia. Whai mai le whamatalanga, Jesus touch. Na pai Iesu ia. O la mata. A le whamatalanga le i le tusele Ioane le tangata le na whanau mai o pongi sāle la langi mata waso le o langa ato. Whai mai whamatalanga. Inga wa sau tangata lea ma whai atu e Iesu. Iesu fiava ai o mata. I want to see a new sight. O ngā kangola Iesu i lalo le palapala. O piki ma le palapala. O ngā whehanu le Iesu le palapala. O ngā mili le Iesu o palapala whapingi. Ma whaiaku le rile a soso mai. O na soso mai ele le rile ka waso le whako Iesu wifo maka. Se po ko maka. O le me malie li tala le la umofo mo koe whai kau. O umaka i palpala. Ai koe whako Iesu alu.
Alu le ai le o se loa. O le ngai ai le vai tafe na ina. Alu ngai la koe e kofu lalu fulu o maka. E omi le process le anga whaia le atua le tangata mua le. Ina ia. Maua le pula le ia maua le malama le. Ai kasi ale mena manatu wale tangata le ia. He wants to see new sight. Koe fia wa ai seisi wa ainga fau. Le ala lena nau wale tangata le ia Yesu. Fia pupula o mata. Au la wuri ko o rua ia ngau man. Ngau mai la ia o mai ia Yesu. Au ifo le au so o mao. Ma le nuu o ye riko whama. O rua ka waso e so kua. O kua le o minka waso i me ia le au pura. Mo kua wa ai maua lalo aka ngaka ia i ngai tangata ne. A ole taimi na whai ako le wuri ia so ese. Nga ku whaafonga i ai le e o la wuri i ngam. Yesu le alo ta vita alofa mai. La sili atu le leo tele i reaction to bo tanga ia la wuri ta wasko ia na fia o ia Yesu. O na lai ai le passion, lai ai le naulau ta inga. I want to see. There's sometimes la ka ku ke ngau ka ku fia ai new things, miracles, mea umale mana o Yesu e performing miracles ia tatou. So we can see new sights. E ati na e le ngā nuenga le atua, ati na e o tatou ainga. La ngai whai mai whamatalanga le tuso i o eru. A o na o mai le ngā pa ia inunga ia te o tau e ila malo mātutua. O na alea, whai miti leo o tau. A o tau tamama teine pe a o mai le ngā pa ia te o tau. You can see whalinga. O ke rei roa iai. Po a me miki ai olko inga malomokua. Are you dreaming for a new sight for Jesus? Mo le hope le ia tātou. We are hoping wainga whio mai Yesu. A le asa ua ainga fau mo le nei tau sangai. Le lua relationship with Jesus. La ua maftanga mai Yesu. Ale asa o ewa ainga fau i le nei tausanga, le tūlai mai fo i o le ato ina taitai, sunga ia, se wala, e taitai ia ngā nuenga le nei tausanga, o le asa o e vision, po sa o ewa ainga fau, so antu eila sunga taitai. Ia, e apea tātou ngā lulue whaatasi i le mea lea. E ati na e heile ngā nuenga le atua penta ua whamtalanga la apostolo o Paulo, i le ekaresia i Efeso. E tō whaatasi mea umai e au tū tino le atua, ina ia develop e ati nae le tino ai. Tino keo iso. Mai tau mai ia, tangata ia i e riko. Linkanga karorok. But they came to Jesus. When they heard, ngā whaalongo la kou le kala la sau Yesu, e li a vea le pungi sāle la langi le nkawhia. E ia, se tasi ia, tala voui. I lau ri, matou nula ingo tamiki. Ia uko uro fōli ngu ule, pei fōli inga mai e, whai mai a ule ngu e kawai maaka raka. Ia wa umanga haso. Ma kou ia la mako ia ko mau paolo mai konga, upo whai awa mai konga, ura wasu ia le ngu. O lea koe kawai maa. Ai, focus whamtalanga e tala wau. I lauri. O longa o langa i au ka whao. Ingu solo i manga wo. Kua sau le whale o pōnga, sau male o ngā, sau whawe vesi le ainga.
ko rua mal fanga wange Australia kia ai ko rua mal fanga u Samoa ka fao le ola ole tal tonunga wa u ia le sa ngofo mo ba ai le tangata ia faila fa i ngumala ko fa pa ia fa i ngol tangata le ile tangata le langi ile o tangata sa uni ta pena mo le langi ai ko ke sila fia le mena tupul tangata le ona faia le sunga ya pasta Olive Sauniga le tatu wa kalesia ya pia to sanga lente atu nei mission la tele na le kalesia pia sa lai foi lai lunga ia Sauniga ia sa si fia le sfreile ina wa fo ya tu ta faonga le al tala vole malona ilona ai o ngale ona la kurele li ile wale pisel to lua malfana ai la kwa moelo le uminga moe fan ko moe ko le sanga moe ko ngofo ngole kangolo lang ke fongima maka lang ke fong fa solo ala maka le lunga lang Facebook ma atawa ko le lai mala unga pasta olit fa mai vam talangal tangata le e peise me se pawa wanga lo kanga ngai wa lokanga ia e ngofo ia focus ai lungal mele o nga langa va ai o se me fo langa va ai ale fo langa fa longo fa mai le fam talanga tala volia male le nga po le sanga moe ala o nga alul wa yaso atol na o al fa kadi al kaime ko sawel la un lisi la ai uma ele la wa fai un le lile o le sa pati so ai e fai el papi songa le kale siapia ele I tali ton win le pasta Olive male kale siapia yaiste tangata ese ola ake ya wa ku ia fi fa ya ya la tu ku ia fi baptis al fam talanga pasta Olive ele ngaku le la ku au baptis bi anga ya tu vai baptis ava ku sa vali aku kanga o fo ku pa e male fshua ele masangi ele ia waku fo se po e fa longo la ku sa winga ia pi alwa tu tanga tam fa ya tu ya e pasta Olive oli taimia le atua wa au mai le atua I can see a new sight. There would be a time if ai tantou fa ilonga te tele a mai le atua a longa fa fikauli we never use it. Ka ku de fanga. Tala fia le talvo. Lotu ia. Avatu I molon to lua. Watu I malana whānau, o le lotu. A le ainga loko lo koi kongo le ainga lo pope. O na tala noa fole o le tala voule I lontina. Ai whamaile o le tali al tina. Mua o ko. Si o ngofo mo wawai, koi kiki a o. Fia mulmuri a koe a kon mea ngai ko ki whai. O lai te talo al tala voulea mo siontina ia lato iai. A ole vision lempo le ainga foule na wailo le tangata. Even sa iai le darkness o le laulangi, he was born blind le ko inga o langa iai. A ole nga whaia le 12 avenga ia tia. He could see the new sight. Ai a oi ma ukai aungi. Are we still living in the darkness? Even na le ka ko ke pula yo ko tātou yo tō whonga mo mata. Tātou te vai a la tino. Spiritually, le tū whare angangai, are we still in blindness? E a fuango whai ako le ka ko ke ngofua leo langa pungisangi. O ngā,
e le engi new sites. A whai o lewa i eisau new sites o le kausanga le nge. Mō le ngā ruenga le atua, mō lou a inga, ta mamatina, le alau vision le sau ainga fau, mō le nei tausanga, mō lau whanau mō lou a inga le i Samoa. Ai aia, lau whanau po o le lotu pele. Ai ale ka e sia ini. Le yang kako vision o iai. But God is calling us to see new sight. Wai foi le passion le nga ia fau ko lu sumalto. La tot sumalto. Eu fesi la me ke lua manga nga. Ai mai talia la ulia. Oh Jesus, I want to see. We want to see ma ko ke fi ma ke manga nga ma ke fi pupula. Le amo wa na wai tangata ne e fia pupura. We want to see new sights. Fia I loa le malama kua ko le pongisa. Ile tau wala au wala wali ia Yesu. Wala va reaction ka ngaka ia. O lai ai le nau ta inga e fia. Ho o mai le malama le ia Yesu. Mafu anganga la ina la tu matau wala au wianga le lo le luanga Yesu ai nga makwalo kele le wala au Yesu ye lo fa mai. Fa pupula o mata. E fa mtelanga al perfetto Jeremia lo mta upo tolu. Sumal tolu lo fa tolu. Ia fa mai perfetto Jeremia. Tala le tu ya Jeremia. Wai atu le nuu o Israel, le nuu ngā ke ki ngā so ai, le nuu ngā e whai mea wha ki ngā yang ke oi kaimi uma. Whai e le nuu, call on me au tō wala au mai an tau, on o tali atu ai lea, o whaali atu whai atu o tō mea te tele tō tele iloa. Po mea te tele e sili o na whaingata. Ele ai se me whaingata i lea, tuka peo ni tātu tā ua le songa le. Ai alanga kako le maua mea ia mana o ai le atua, o na kako ke leo whaatangaina le atua, tātou te leo wala au le atua. Fia kako le mea leo le. Telefoni o le technology le wei tātua, sa whai aso ia sa, kako ke mai whai kiunga i le whale meri ia pia. E so kai me ngai whangau, sore, lo whaman ka ko whaala vela vele whai ngai Samoa. A kai mi ngai, ka ko kua oi lo muenga ma. Omi e siau mea sia. So kai, sawa ke le langi le wai. A le whangahanga whai lan, mele ka ko whangahanga. Egi si kai mwore, o si se e whangahanga le mea. O le ke whangi leo. Mele lei, ai le, ele se mele anga. Au wala tātou te whaonga hai. Ai na whaia, whapitoa tātou te wheso tai ai, communication. Ala na wha mai Yesu, communicate with me and I will respond. Wheso tai mai. Kangol ke whaongi lea, vile Yesu ngumela, kol. That's ngumela ngā lea toha. Al mele e kako. Ale vidia kol fa. I end up with ese ngumela la wali. Al ngumela le fa mai Yesu, call me. Vili mai. Sao tai mai, vala au mai. Kol. O na alea, whamai Yesu, o na o tali atu ailea. Ma o whaailoa atu, ma whaali atu ate uto. Mea te tele uma, ma le whangata. Kako ke lei loa, le plana le atua.
anga i le plana le atua umana whatatia mo tātou. Tātou umalawa, whamai whamtalanga le tusi o le Jeremia lo mta upo e lua sumale iwa. Lu sumatasi fai po sumale iwa. Whamai ia whamtalanga a Yesu. Lu sumale iwa po sumatasi. A tātou tele i o le maulina. Ai ia le mauta ua le tusi al tāni e lulo le mata upo e sumatasi fai upo e tolu sumale rua. Le la umal kakolama. Koe launga fuko ke le fifi fo ngi mea umi. Ke si nunga lau aupa fai e ke le manga ngi mea umi. Le la fa uma. Alfa mtalanga al tu se tanielu. Uma lo le ko kasi lo mau uma lo ka ku. E re se me kawangi ai al be le lau fa ku langa mai ka ku langa lau ke lua fo. Ku ke le manga ke ngi mea umi. Ole whamtalanga le atua le tūsel tānielu. Ina ua whetalai le atua ia tānielu. Tānielu ai. E i tangata o lau nuu ia le ngofo pele pongsa. Ai fu tangata o lau nuu o lea. E no nofo le malamalama. Leanga whamai e sua au nei o lea. O le malamalama. So e fifiloi a. Po whea lava tātou te iai. E iai ale pongsa. E iai fo lea. E ele malama. Whamaina le atua ia tania. Tania lu. Wā. O e anga sala o le nuu o Israel. I le whea ngainga le atua. E le anga ia i la tau i le a mio leo le whao leo lenga. Paenga mua mua. O le tangata anga sala. E fie whaida a mio le anga. O le tangata nofo le pongsa. O le tangata e wha ole na whai ana mea. E wha pa ole ana mea e whai. A sau le loku, nganga whakanga whai ana mea le loku. Kaua nganga sau le loku. A whai whai mea e whai ole ainga. E wha pa ole a ia. E vua ia whai mai mua kou mea ngai a lera unga whakou la leo. O au le wha whai a kua le mea le. Ua vai le kau kia le mea le. Whamai le atua. O le tangata anga sala. Po le tangata o le pongsa. E whai mea wha ole. E whapa ole anga mea. Renga ele fie e whai mea le malama. Ai waila le vaenga lona lua le soa whai tau whai mai. A olo nu o i loa le atua. Whauka salai mea na. O tangata la tau te sila fia le atua. Tangata le malama. La tau te loa le atua. Whai mai alfa mtalanga. O tangata ia. La tau te whamalo losi. Ma? Whai mea te tele. Ele foi a kupu Samoa po kupu ngin mea. A kupu a se mea ka ku kei. Kele yo ka ngaka loko. Le ngaka fa vai me fai o le loko. Ai a hau foi fa kingo la ko. Mai ka mai mea. Ele se o loko kele ka ua ko ya ko da o loko. I Samoa. Ke ka ua ko e ko ke loko ngake sa wai. Ai e lan ko inga e. Ko inga ka. Lo voy a hacer wala le. Al ko inga ka. Al ko kere yo lang fanga. Ia malong au ai ngai mo lo. E ola ia fo el makuro. Ai au mai la le loko kai mul makoko nga. O nga saule o mai le ai ngai. Skama i ulo. Ah, ka ngaka ai le ulo le. Pe o va kuma lusu ka ngaka yem. O fa kuler ko ing to ina. Ia le pa le ngi la umia ngai fa. Akale ko ing fa mai ato. Ya, la nu. Va kui. A fa la ka konga. So la o ye ki ka samia i la wipu le. Ai o lau whanga o moko ainga i e whakalikari me o se uma mako ai ngi me koe o wakure ma o ko langa lenga fua mai alko me ai alko uro lenga ka senka kai ai ai Famele le tala to ina. Fai se au. Fa se kai.
You have given me a new sight. Leo e au mai se siva ainga fou. Ka unga sui e foi se swinga fou. The next Sabbath. Le ko sau ulo malang kamai. I saw the big ulo. Renga ke kau samia ko malonga ainga and the whole church. Mena fa mai le tua. Na tangata I loa le tua. He can see God. He knows God. E malama lama ino na tua lea o lai nofa le malama lama. Na te loa, na te wha maa losi so se mea. O a mea wha, e kau wha vai vai mai e never give up. Wha maa losi. Whai me tele. Tangata o le malama lama. Tangata I loa le atua. People who know God shall be strong and accomplish great things. Amen. E ke malosi. E ke le vai vai fai me kere. The more you give, God will multiply. Nanga fai maia le tua. Yesu la vai tala Yesu le tu sele. Ioane tol lusu po tol tol fai mai Yesu. Yo tu mo isa ili le tua malana. Ani otano. Ona lea. He will add and add and add and add. Never subtract. E fa o popo mai mea uma. Ele aise me ko ese. O science ngā o tangata, he knows God. Wa vai ila wari ia ko olua. Ngā uma ngā pupula la maka, ala wari ia mai eriko. Whai mai whamatalanga so, they follow Jesus. Muli lo ia Yesu. Nā ori ngā muli ia Yesu, whai whamatalanga ia, ai lala to woma muli, ai sa mori mahu I wa venga na whai Yesu ia. Ngō lato. E iei plans ale atua mo tātou. Maulau to e whamalosi lea mo tātou e kalesia. Au fo I atu sam. O te lore, au whamalosi fo lea mo tātou le tai o nei. God has a plan and purpose for us. E iei whanato le atua, e iei fōwhanga le atua. Whamel whamatalanga ale atua ia Daniel, o ia Jeremia. Ka waku le nulia, o wau nei, this is God. O le ua wheta lai le atua. Whamai le atua, o wau nei, ua o iloa o manatu, ai a te o tau, o manatu ole. How many times o ka ua mele upu le manatu? Kolu le lei. Ele taltongon ole whangaino ngana. A ka uso o se mea. Taua. Repetition is for emphasis. Lai kau emphasize mai pe. Me ia repeat. Ka uso o mai. O lo ia se taua lo ta oto mai na. Whamaile rea tua. I know my plans. O plans ai, alea tua. Whamailea tua, I know my plans. Plans la ia, whamailea tua e prosper ai o tau. E manuia ai whanau alea tua. E manuia ai so stangata. Tangata lawa e talitonu ma whatua tua i lea tua, e manuia. Ai sea? Ona i ai whamui. O le manatu ale atua. E manuia ai o tātou tangata. Whamaile le wanga mulmule o sa whaitau o nofolo i lalo. E fua ina atu e le atua i ate outo. I le unga e iai whamui. What a blessed hope!
O le whamoemoenga sili lea mō tātou. O whamunianga ia, o plans ia, o fuafuanga ia lea tua, o manatu ia lea tua tātou te manui ai. Pa mai la apostolo Pau. Wa iai tātou le whamoemoenga sili o na mausali. What a blessed hope le tātou whatali. O lea fio mai a Yesu. Tātou toi Failauga ai. Mona ia tātou a inga pele ia tātou. Ua mau atu ma whai langi le Failauga. Te loa le whapenai le hope le ia sewa. Langa le ukusa ma uma sewa. Ui ia lenga nga pula wali afu makangi uai la loli ia afu ia. But we still have that hope. O mail nga aso e. Ta tau nu uai whamtalanga ala apostolo Paulo i tusele momote mo te Tesalonia lo tau posfa. Suolo ma subal fitu. Uai e fio ifo le li lava mai. Mai le langi. Mai le pua le atua. Ma le langa le agi sili. Ma le a? Pafo me tolu la. E mua fo i ona toi te tū mai o e o hoti o iai. Are we seeing that new sights in a blessed hope? So le ngi ka ke pole lo langa le nei. Nga o pupulo tātou mata mai lo atu le whamoenga sili la. Le whamai le atua o le unga e iai le whamoenga. When we come to the end, o le conclusion la kako whamoenga. Tātou te whairoa i e manei o tātou a inga mai pele. A sili la. Tātou te whairoa i manei atua. Pe a whio mai. A kako ka penga ma sa hauni ngā whamoenga sili. Sauni mo ye tātou. Ila ia o mai le aso. Ia, o tātou tū le ma whape atu pe o wina le tusa profeta Isaia. Whauta. O lo mātou atua le ni sa mātou. Whatali tali ai. Ia, tali tonua, lava ia ngā. Te rofo wa whikau i fo ia le ua ke asuru. Ai, whamoenga le tai au nei. Ia fatis mai le tua. Ia momoli le tua le au le tala le le tau. Ia maua i tātou ni wa ainga fau. Aua tātou te tū mau pēr le pongi sāle la langi nei tātou te ia. Ai eisa swinga fau. Langa whamtalanga apostolo Paulo tuso le romalom tāpu suma le lua. I le foi po lua male, foi po tolu. Whamai la apostolo. A ia li li wina o tau i le toe fua taina. Ai fai mai fa matalanga fai mua aua foi ne ia mio fa tasio tau male la lo langi do not conform with the world but you are transformed e mana mia le tu o tato fo longa le ia transform tato man ku le ka fo le transform welcome le ka fo ele wa ke wa ku savali me ke wa ku di ka peka. Kia lo kau wasile le shape o sawal kanga. Kia wakule di leo sungal to ina ya. Wa suanga fi le akal nga wa so. Ai kalto. E mana ole tu e transform tato. Ale li waka. Le ma fain tato lo ni new sights, new visions. Young people, what are your new sights? Are you visualize new sights in your sight, in your family, as young people working together? Well, this year, we're still in the darkness. Kako older folks, kako mako. We need to see a new sight. Lata le afio mayo Yesu. Ya au le ai tātou te iaia le pongi sāle le laulangi le. O levo tātou fia wa aile malama lamo le afio mayo Yesu.
tai nei tātou li whaolata. Telo so tātou manuia. Ono Isu. Amen. Se taimi mulimuliane ona o leo se whamtalanga ilana ua ona e tu sai ma le ngā luenga sa whianga i nei tai au. Mana tō la mai al whai unga o tātou Sauniga le nei tai au. I le vi inga o le tua tōl se lau ona se fulma le ono. Tātou tū la i ma whai unia le tātou tāpo inga le nei tai au. Ai whaktai lo whetalai mai mo tōri. Ui la mai nei a talaua lo na mātu masani. Ai whaktai o lo atania mai ai le malama lama lau whio. Whaktai le atua. I lo whetalai mai mo tōri nei aso. Ia vea ia wa whionga wa o mai lau whio mo mātu. E whātōn wholau ai le mātou wholau. O mātou loa atu ai le malama lama o lau awhio. O mātou whaatino ina e tusa mo lau whina ngalo mo i mātou. Ia le tuwhaina atu le malama lama o mai lau awhio. Lave ina inisia nganga o loo iai le pōkisa. Tālo tamai e whaamanuia le lau kālesia mo le mātou māwhitanga. O e fo i o loo whaafongafonga mai mua mai i lunga upenga sa whailaki.
ia lata ma whaamanuia lau fio ia i lato. A mātou ta ape mātou wā, tu ua atu le nei asu. Muri awina i mātou le anga le leo lau fio. Ia ilunga i mātou le file mu ma le manuia o lau fio. Fo i le vi inga i lau fio. I lo suafo o mātou talo maole atuai. Amen.